Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilani. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ocashane send-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Udaba ukulethele lona namhlanje lana ngilethele-ke insizwa-ke edumile-ke laphana kozo-TikTok-ke laphana-ke igadla kabi i-MK-ke laphana-ke ngokuthi-ke ingenzi-ke imnyakazo yokuthi-ke izame ukuyothatha i-K_Z_N ngokushesha-ke laphana-ke ibambisane nenkatha. Le nsizwa-ke igadle impela yagadla yaze yathi uyedwa umuntu ohlakaniphile-ke lapho kwi-MK-ke unhlamulo kuphela-ke, kodwa angifuni ukuthi wezwa ngami mina, into nje uzodlala-ke ividiyo-ke lana-ke uzizwele wena uzocela lapha uzizwele le vidiyo lena, ungene ema-comment section uyofusha umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke emsicazane ibhathini nje subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ocashane send-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Abuya bafana bami, ngibuyile bafana. MK party wozani la, hlani lapha phansi nini. Hlani la stofini bafana bami. Nishe le mzizi yini le. Ngisho imzizi. Na izindzawo zeni lezi. MK nawe ngiyani behlani la. IFP one side. Aha. Uyabafana. Apha mangami. Angaze ngenza ivideo ngithi mina si-IFP we are going to govern. Siyolithatha iKwaZulu-Natal. Angisho ngoni bafana. Angisho ngoni iKwaZulu-Natal iyinkatha manje. Angisho ngoni. Let me just be very quick and simple and short at the same time. Yabona? Simultaneously, I don't know, proven what. Afana bakithi. MK senisebenze kangaka bafowethu. Senisebenze kangaka. Nidlala ukubheka umuntu oyedwa ukuthi nangu uZuma okumele anilungisele izinto zeni. Kanti yini umsebenzi wenu nina kanti? Ninomona kumanje ni busy nibhixa iIFP ngathi iIFP yenze into embi. Lana ngitshela mina, for the first time in history since 1994 ukuthi iSouth Africa iphathwe ngokubolekwana kanje, ngokuhlanganiselana kanje. Hayiva ngoku kuyaqanqa lokho ke. And sanibonga MK ngokwenza lokho. Because inina MK enenzela inkinga yenu iziphuphuku. MK bafithi nisebenzile nenza yonke into, inkinga yenu nihlume ukufinisha. Yabo? Nidlale kamnandi bafana namaka onke ama political parties nahlula i-finishing yenu. I-finishing yenu is very poor. Niyezwa? Yini enihlule ukuthi nina niphuthumeni nohlala phansi nathi siyinkatha. Siphathele KwaZulu-Natal nani. Uma sesibamba ne-DA ne-ANC seninomona. Imkhanqala le. Why nibe nomona kanjena nini? La ngitshela bafana njengamanje. iKwaZulu-Natal iphethwe i-IFP. Iphethwe uPremier uThami uMabizo wami uNtuli. Nansi incwadi engifisa ukuyibhalela IFP njengamanje. Thami Ntuli mfowethu ulapho-ke ukhona njengamanje. Kuyokusiza ukuthi mfowethu usebenze njengamanje sinonyaka odwa. Umuke wehluleka Thami Ntuli mfowethu ukusebenza kahle emphemba mfowethu. Yoba senkingeni inkatha ngo-2026. Ngoba lamalulwane lana IMK uyabona ukuthi afuna ukuyisela wona ayibambele KZN ngokwayo. So mphemba ngithi mina imeya engenamkhandla sebenza ndoda. Sebenza make sure ndoda ngoba ulapho ke mfethu you are representing iKwaZulu-Natal and you are representing inkatha Freedom Party. Nina MK kubhlungu kwenu nomncane ithupha after so much work eniyenzile kodwa njengamanje niyoncela ithupha njengamanje nifana nanomdlali ohlale u2 minutes wabanana ne-injury wabuya ngaphandle ibhola ngenxa yobuwula enibenzile MK. Vele MK yini mina ngayibona vele la ku MK uyenza umuntu ohlakaniphile lapha ku MK nje ingaka umuntu ohlakaniphile uyi1 ilo bhuti lo spokesperson lo naye ayikho ke into angayenza eyedwa bonke abanye imbadada
Egamos. Ibandla egamos. Bafana, IFP, ANC, DA, we are together. Siliphethe izwe, siphethe kwaZulu-Natal, siphethe izwe manje. MK kubhlungu siyami. Isemza even uminister oyedwa, ngimnuke. Awucaba ngoba i-MK iqembu lenyanga nje ingaka engagezi onxushe ozikode okhehlelezi kugcwele inyanga lapha omzimba ukhala imali bewonuka le inyanga zonke ke eParliament manje sikuya kuthi wenyanga MK hambani man